Bejn Jannar u April ta' din is-sena, is-self ta' kotba mill-libreriji pubbliċi fil-Gżejjer Maltin żdied b'madwar 8% meta mqabbel mal-ewwel 4 xhur tas-sena l-oħra. Ċifri tal-Malta Libraries juru li kien hemm żieda ta' 19,716 ktieb fuq is-sena l-oħra, biex din is-sena is-self ta' kotba diġà jammonta għal 243,844. Din l-istatistika tinkludi self ta' e-books, talking books u kotba mill-libreriji fid-djar tal-anzjani. Fl-ewwel 4 xhur tas-sena mill-Librerija Ċentrali ta' Belt is-Seb ġew mislufa 33,515 ktieb fiżiku li fil-parti l-kbira tagħhom jew 70% isselfu mis-sezzjoni tat-tfal. Il-libreriji reġjonali ta' Ħalluqa, Birkirkara u l-Musta kienu l-aktar iffrekwentati. F'Għawdex fl-ewwel 4 xhur tas-sena ġew mislufa 33,073 ktieb. Wara l-Librerija Ċentrali tar-Rabat, il-libreriji fin-Nadur, ix-Xewkija u Għajn Sielem kienu l-aktar li ntużaw. Kien hemm żieda ta' 62% fis-self ta' e-books meta mqabbel mal-ewwel 4 xhur tas-sena li għaddiet. Is-sena l-oħra ġew mislufa 13,174 e-book mill-libjab tal-Malta Libraries, filwaqt li din is-sena dawn żdiedu b'aktar minn 22,000 biex laħqu l-35,313.